Creative Lodifying Kora Troxiani, Carbianglong, Ahempi, Diphu, Sarsing Teron Langkong Habe Memorial Town Hulalong, Arloso Charlie Bang, Atumapan, Assam Mukhyamantri Nijut Moina's asaideng pen, Tangka cheque, keron. Assam Mukhyamantri Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pensi bangso asaideng pen, cheque, keron, pangchenglo. Lason si Diphu along sayang deng pangcheng che prang CM Dr. Himanta Biswa Sarma keron live telecast langdunlo. Laso PC Diphu along keron sayang deng pangchenglo. Alu sumar Charlie bang tumapan tangka cheque keron mailong aluhi sarpo man pen kachitongdun Karbinglo Thomas Council Education asaikam EM Tokbi pen alu sumar Charlie bang tumapan loki Charlie hin kipaprang dun bom jepan than paridunlo. Alu sumar Charlie bang tum kaiki katiku ka ve pen ki Charlie ahin ki paprang dun pen mithang akeng pen ki char jap thek jap han po ki mang pen si Assam ratpang ri pen tame bang so sai denglo. Laso teng postgraduate B.Ed ki Charlie bom a Charlie bang tum aphan tangka sika pharo inkora pho chiklo jon ke baphan pipo. Lasom si graduation ki claim bom tum aphan tangka sika suri sira pharo hingira phokep lapen HS sangdeng ke Charlie bom Charlie bang tum aphan tangka sika suri si chiklo jon kep an pipo. Laso teng pen langdam lo plotang te postgraduate B.Ed atum ningkan sialong sika suri inkora pho graduation ki claim bom atum sika suri krehinira pharo pho lapen HS sangdeng ke Charlie atum sika suri kep ningkan sialong long pon puputa alangli mailong thanlo. Lasilahai tangka kelong pen tangka ke panahok hidet pen ke Charlie aphan kinang jia hut an kinang sor hormu ke chinam ija phansi padam nangji. Rat pangri pen alo somar tum arta kangdu pinan ki dula pen tangka ka dure joini ke Charlie ang deng ki pali dun thek the he huya ki sung pen ki pajok je phan akimang pen si deng luputa alangli Karbinglo Thomas Council Education EM Tokbi jailo. La sosai deng pen kadu kave lak pli sosial somar Charlie bangtum ali longpo. La silitum Karbinglo Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tum la puson aro somar Charlie bangtum pharman mission ki claim thek apon churu vek nang chiputa alangli mailong jailo. La so mailong kadu kave bangke pan bak aro somar Charlie bang atumaphan tangka cheque ronlo. La somsi B.Ed Charlie bang atumaphan cheque ronlo. Mahelong ka chitong dun MEC kadom terangpi Karbinglong a District Commissioner Nirola Phangchupi Asia sa tumari deng pentame cheque paronlo. Mahelong Diphu Government College Principal pen chenglok kaprek than bang na pen sai khetum ong tung pen chitong dunsi Assam Mukhyamantri Nijut Moina asaideng pen tangka keron cheque mission pen pachunlo. Pinpur me Karbinglong arlo HS first year bangsuri sira pharoi sira trok sir kebra trok HS second year bangsuri sira thong kebra ke thom pangrumpet suri hinira pharoi hinira inkora sir kep ke HS angdeng tuma phan cheque ronlo. Lason si graduate ki claim first year suri sira pharoi sira trok sir kebra hini lapen second year pharo ner kebra thong kebra pli pangrumpet suri hinira inkora phuatum longdunlo. Lason postgraduate bang pharoi sira trok kebra si lapen B.Ed bang kresir kebatum longdunlo. West Karbinglong arlo HS first year bang pharo hinira trok ner kebra trok HS second year bang pharo ke thomra trok ner kebra trok pangrumpet bang pharo trokra trok si kebra hini. Graduate ki claim bom first year bang pharoi sira trok si lapen second year bang pho kebra trok si pangrumpet pharoi sira trokebra pliatum si bangso sai dengalong pen ali longdunlo. Nijut Moina aputha kalam screaming programs tame itum chief minister pen check distribution overall Assam kadokawe district long tame lason siklem pon boklo la pen alangi pen kupon lo pen dak Diphu Golf College long tin tadu la pen venture college pen chenglok la pen ladak adim along sami pini la so program pachun pono la pen pini dak sami mission pen itum pachun pono especially for higher secondary student atum afan alang tum afan ke surisi al sumar afan de al sumar atum afan ke surisi la la pen yearly along atum afan suri cap lizik la pen
lake higher secondary lo lapen graduate student itu undergraduate student itu fan undergraduate itu fan sami 1250 lo potante la to fan ke ningkal sielong lo potante 12500 lalu lapen postgraduate claim bomb lapen B.Ed claim bomb itu mafan hasil tu man sami hours IP MA claim itu mafan la so bangke 2500 potante 25000 ningkal sielong long pon. News report, Carbin Long Life.